Ebusiafo ya sanso edin shemu ewa hebium aha emergency Ghana TV eso enenso da fufo na enesto ya mensaka ewo fide mu ase nebusia ya wehosem yes sister bi de nasem abeda MFK ewo Lawson TV na asem o de bae ne se na bema sunti no waka nsem bi anase wa yenyama beble de tia ne papa owo no eni nti o de ababeda ese gya ye mfe papa no ne papa no nkasa na se pacho bi wo ho na se o papa no cho na wa papa no cho because papa na ye nyama beble di ama no na nso wabu nani eguso ma wetimi aka nsem bi etia papa no nti busa ye nsem ne enko ni nkotie mu nsem emma na nso ye sere ye youth no memma because of bearment no obeye bibia wa later obenu ho nti mu fa story we entu mu ho fo channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho kame ho ne ko hwe na me admo ma me fro sen patcha friend mekua bacha chese na de akua fo adwa na mba ya no pay de ne do nam mam patcha de de me nam ne say at the age of 19 years no papa be fa me ko abrichi no ne me ma me ne papa me nwa mu na ho na obefa me ko ende ejabe yema ebebia papa ne ye ti me do Mother's Day me sheda celebrate Mother's Day as Father's Day ko ne mani nana na koma ye mama no bi wa sha se kasa wonu ba bia ni su sha se ro oba ma nya botre ma mema wunsu nwie me mpese ne wasama wo beka no ye di nisuo ene be hyase esu ni de meja wa mo asu da but ye ntie wasama wo de nam no na eduba bi ese wusu minim sa re ho ahye wa koma mu ma wa pepo onim nisuo no mampa chai afi bo me nkomo de na esi mampa cho mi free eja tek ona ma mi free mampa pa ebununi ofin kransa na miwie school ni mu JHS ni mu no mewoe na awo ni mu no na mi sister penyi na satana mi so enti na mi sister penyi na ehwa akola no enti akwantu bai na satame ma me ne papa nyina o German to me fa mi sister no koi enti na aka me ne akola na me bra na me bra no so be free mu enti omo ye se me kra sata omo de mi tu kwan na me nya awe me wo ho na man bi wa kra frɛ me se me mbra akra na me papa se me mbra ne nchen na me ka see you na se me call ye na omaye mbibi omo de me bibia ma papa na na me passport awie no ye se me mbla kuma se me fa me nema akakra bi a metimi na me nsa mbra akra nti me ye nte de okan ye na e be fa nema ne konkna nti be 3 days time we say na oye se time na so nti oni mi nyina eko na ye be transit na mka yin so you nti me ni nyina ne fa plane e call ye kosi Italy you go see Italy near to us call France into France ni mu na ye train me parents ho ti ma me ne papa ne me sister homo drive over France ne be fa me e de me call Germany ti ye nyina yete be boso me ba ko na echi na me yare e na me ma me hu se me sa anyem e ba ti o ye se omo ye se nyinse ni mu no e woni de e be boa me oni e me bi ho enti no mewo o me mama wo me jesu se you kona mpese me ko school ba woni be musa na e wo se mtwentwen ne ma so kakra ma dada e waso na metia no abna nkroma da wakoma so mani nyina da es papa wo be fa me ko ye no aso den because na me nim se ma me ne papa nsem obi odo na enye bebre but na trimudani jiminti papa o ye wa fam de bia o Germany o ma me platform gold beble I said just akonya beble na ade ma me wa blabonim so ena ma so odinti eni ti amenti o enu masem apene ma blabol de aye me no ti me do ba ase me do ble empeyufwe o mon po wa cho ma me ne wu me mobo de say da blabonim e den papa me pemempem na wu se empeyufo no na o mo ka se bro no fina magia di oba wase mi wose o papa e de wakwa ma no ne ukodru ye anche e na hu se wonyim ye hu se wonyim na chi enam so kro mpo ma ne ma bi ekoyie ma de na o de ayo papa sesi a wote ha adane ni suo ene cheopa mampa cho mi kupsia abrantie bi me woye no mi fi o mo nche wo Stuttgart
ete me ho ko Hanover ɛhɔ na me kɔ wo me ba no ɛhɔ na me kɔ ye certain ni bibia ɛhɔ because no mo pese me ben wo mo bibiri enti no me hia abrantie bi ala tani na me hia be man manya me anim nukure ni de be ma be hwa akire be bia no boy ni good ma be ma ne je me mu ne de me hu se nka me ne boy ne tena ya kebe boa me e de na no ye ma wa kire se wo ye se ohun me na me ba no 6 months akra na nya ne ba so timi be fa akra de ne ko ba bi obe change crystal love diapers obe chese man oye good na sorry kom ni bibia mu de na me pe obe ma hu bia no na me hu bi oboy no ho ti ma me benya odosron ko ma boy no ti me ne tena ya ma crystal love benya 3 years crystal love nya 3 years ni mu no ye say patience me pesa me worry and I'm so and I begin na me ninka nka and say me parents were Germany ho into ade awari sem ni betu mu no na I'm so and me parents were how and oh yes so any ye ono so ne godmother de ne godfather na mo so de ba Germany so ho ti ne ba ni say no ba ko bo mama ne na nka ekọ me papa mo stuga na nka odakoto omani na asede wo so e nti ba me de ede ne ayi frɛ me papa ka chem papa say dada meshia be me bio no ya latani madana me na san so many years ni me hu na crystal love 6 months me hwe boy na ho keka ne manage no betimi ne natana ebe boa me asema papa ka che me se ompene na me wale alatani ma e ho ne de antwa yie nti me fa kire ne me ma me kasai sata na ma me ne te ase nti me ne me ma me kasai ma me ne de onjaja oba tan de on de o se dem papa beka no no nso so agya de ne kunu beka no we de o tie na me de me bufui omo yesa ne me bufui pa ma enti ekoye se ne bufui ne de na ye mampa cho me no omo kasa de man ka hwe that point on me kate call no nse abufuo no bai ekire nti abufuo mu no de na ye no wo abufuo mu me pa cho me abufuo mu no de si ye ne se ne ma ne nka ni kwan se me gifri me papa o Germany no me je me de ni wura aban mu amaniem eje saa ne ma ne ni kwan se me ye saa de no wo papa fa aban amaniem mpachai be menti mpachai ya wo ne ma bi wo ho a na omuji free ne ho e de ma me na ni kwan se meje enso enam be ma ni nti okoje me gina so jeje alatani no na owo nkrata mpacho da bi na je se senka ono ne ware wa onko benya nkrata me pachai anase na mo so kra mani nyan me ne wo e me pese me papa gini tum ni nto no so aya asole panyin nti me mai se mesa ne nanyam me oya asole ben pani me papa the Church of Pentecost to get obi ani me papa eda me pacha eda cameraman we eda de say eda say eda de say goodity o papa Church of Pentecost elder penny ena yesi de penny ete form anase even oda ho a obehu no akura ukofro metene tententen yasen wuhu de pani hunu no eti se bemanti taskwalelele atopa hwiam bemanti no wo papa nkrata wode tu kwan ko Germany yama wunyina utimi gina so ede ne fa bayama ne me agi firi ne nsam bacho ede mawo ya nje nkrata na mfiri ba yaje efiri ne ho de mawo sika bia na ni kwan se me gi free papa ne ho utimi twa ne damage me pacha agi sika bum aha ye beka se waju for ho but e ho no ye from mo Hoslander beholders makuya bemanti e de bo hye nkwa na be ma na ode hye o ma wan hye me bo but enam abadaye na wonyama oba no ene me ankasa pesed na ankasa ene ne ma so da na di chem na odo na minya so what's the same odon alatani na friend saying zubi oni kwaku alata zubi akwa to asofiri hwe mampa cho me ye madwen senka me ne wo a ebia na nka papa apene ama na ye me ho ade say dade on pa adwamammo achai enti eba ne sa no so che se hwe enu nti na adini mika akwanyem ne de ha still na mempene ma ne alatani no ti enu hye mabufuo bebiri ema me ka che me papa say papa memwa nu so do nsa hye nkrata asema me asema me makuya bemanti utimi ka kire wo papa say papa meden memo ho say wodo won sa hye nkrata ase ema me oh my goodness
Oh my goodness. Timi kasa asem ne kire o papa. Papa your friend is saying Papa de Mr. Thomas Atayeboa. Utimi kasa we kire eja Atayeboa. No bacha. Se mem wonu ho. So don sa shen krata asem ame. Bacha. Oba to aso. Nti ehọ no mi wisem papa di me hu. Ya ye. Ko nam papa to me. Di me hu ya ye pe mi. Nti emu ho ne ne emu na maame no me de ba Ghana 2017 na me ba Ghana. Ti me ba na mama na ese me ba Ghana mpo. Na me ba ye. Ti e ka be 2 weeks time I'm returning back to Germany no. Na me kwa Accra. Aka be that day na me come take a flight na me wotema. Na me na ba ko wasafo. E frɛ me say me wei me consumer Accra o mo say me ko. Na me say na me wa Accra na o say me ko na me say da bi. Nyanko me say abekuma say. Na o say mate de aba na me say da bi. Na o say o ma me awu. Na me say me ma me obi amene na kasa emu won so be buy me ne ma me kasa e ma me ka che ne say me passport ayela obi afam passport enti ma me na se phone so su san bo bi na wo phone so sa na me so mehu enti won kana ko manye de ento ne yem te phone man te me ma me nka bi me ne na nkasa bi until say na me return back eno di san ansa na o te so ma me wo ka che ne say passport ayera no me ba cho me ba Ghana no first week of me ba Ghana na emu na and I tell my mere free. There be and no ye mete ye ne time me return back me be di 1 month. Okay, until 1 month echi. Me return back to Germany no. And I mete na me wotema na me nyanko fa plane me nyanko fa flight kra. Na me na ne frɛ me. Me na ne mom ne frɛ me. Say me ma me ewu. And I'm saying na me ma me ewu say me ne ba Ghana me ne na kasa. Wa nkasa e bia o yare ana se bi bisa. Wa wu say and o se nda ise mpapa. E na betimi abo me nkyere mu. Enti metena tema ho sui because na ejeja me memories bebre wo mitrim enti me make say me flight credit do tama many ba no so na say me call airport me do no so man na so media bibia ti me make say flight no na say asa akoye ka foforo na me friend papa ka chen say me sre no o ma me mehu me maame ansa no mo say nya say bibi be ye me enti me kind na on enti ase nya adwuma but e ho ne de o ye o ka so obe ya ma me ti me try as me nya a flight in into obi so make say ne de no mo de me ye de shame chaza o ka kire papa say me pese me behu me ma me ani achi de atwa to eja be ma elda nya me nhira o elda Atayeboa nya me nhira o papa no for so ya ma otimi sign back to Germany after say o ka kire ne say ubenu hu say o ye krata ma me duko do Germany yenkwai ba chom ko do Germany me ko Hanover e ko de me luggage ko gu ho na me to aso fa train ko Stuttgart ti me do na say ni 2 days time no mko yi maame no na niema na me expect say bi anka na me nyini ndu say niema na me expect say nka me ye no o ma me na me ye eja me ne me maame nko a wodan nim ma me siesie maame ne ho me nem twi me maame anim e share ne rig na ada na wo de dafunu me maame nye bi da nti wo first time a odi dafunu e say ye ja wo no maame nko a wodam achai na kwa be na ofa so timi de da no me ba cho omode ne bai me wura ho no na o ma hye no gown ne dada enti no me ye se me nsiesie nanim na me hye no ne cap no me fa we ne hye no rig ne hye no nti ano na me ye me to na no twi nanim me ye ni nyina ma na me wu awie na me gina ho no but me nim because na me swa tell me go through that but me mia mani nim because papa ma me te ase say ase me drew Hanover ne Germany abonten ase obi ama me feel guilty ase na me so na maame na ede awu me so me nyanti asem na se ye enti na ase me feel guilty ejina maame na yini hu nyina no me try de wo se me ye nyina e maame no ma temu no mkosie maame no omusie maame no wie na omu ye o Stuttgart wie na wo se me sa back to Hanover e bia no menya letters ni ade ti me ne me ba ne bai ti ya bai no niema na ekoso me munuma na me ne akola no satan na crystal level 5 years me hwede treatment de ekoso na man ka me ya bodam sa na meka no god na me maame we na me na se gina me so hantel me satan na o problem we mu wankasa kwa share dem deda wo maame a na gina wani so no na ompana latani no we pacho na satan me ne ntemate de ne si ya mujaye me pacho adekra ma ejaye ne say ono no ma meti ase say o mabusuam on na e ba panyi
enti also onu no di kan ware ansa na ne nuamo aware onu so ba se eyodo e na ode baaye ompe ne saa na ne maame mo ha no say bia like I was so worry na nketwa ne nsunya kwan ye de eware emu ho no ampa ofrey maame ne maame kasa maame ne pa macho se ne ba ne mama ne krata me ne na wo enam ne so amanya krata but osre me aware ne de omo peba omo hwe de me papa nso ye na because me papa eye bi kire boy no nanim ma boy ni hu se oye de a ompe ne ma ne nye de enware me nti ma boy no nso eye se ontimi ne me papa ntwen ewo me ho ena ojao pa chande asundwe mu ye kan ma bia ya asundwe ma o ma me mo ye se o ma me ne de ma de ma me ni sweeper ma so ma life mini problem ena okoye nti to aso e temu tete wo ho na nti sa me ma me we nya na me ne boy ni hobi ba obaye me pa cho da bi mama na anti se bia sei me ma me ewu ana se bi se mama na anti nti me pa cho emu ho no ye ni we ni na wie no me hwe de mi kom na mi ntimi mbo obi ama ne because omo dika ma ya we se na me so na maame no ewu ye ba papa nso kire mi mu se me maame 8 hours o sai 2 hours cleaning o de ne koi wa na akọ drop no o ja no hokọ ye na nche bia na ye frɛ wo se wate ahwe ama ne ti abo from nti odu na is ambulance abefa ne ko hospital okokoma se maame ni kokoma 2 weeks nti na me nim kwan a me fa so a me ku me maame ti mu na na ase ne sisi me so me fa ya obebremu nti me ba no na de bia na mi na dance because me ni adamfo Hanover for hwe me nko obi fie enye se me mpani pa ma me pani pa ba me nim de ya ni pesiti ntu de to so na bra de ye nne wo Ghana yi de ne si ya bedru Ghana si ya bedru Ghana ne se me hwe de na mi kom na afi de me dressing me bia se de obi a na adwene mu ha no e wo Hanover obi ehu mi a me pe life pa ba to so ase bia free me mu me ba no kwa me ntimi ntimani ehwe nkwala no Crystal Lavan ne sorry e hye na tari ra kitchen koye ne bread esa na okọ school so no so fa trauma ni mo otimi koye complain na me ho be de e be kire me amomagye no enti no me ye nam se da bi me ba Ghana de anya me nya mpai ba ase bebre akọ anase ebusua wa ha me nya ba bi atena di nkoma ma ase stress ne sa na ma no afiri me mu enti me decide se me betena Ghana me twa tikiti no in and out na me de ketwa ne kan me ho na me ja Crystal Lavo Hanover na me ne ketwa ne bae but ma kan kire me papa mo ade a na ha me ne mi twa mo ntro ka kire mo se me ba be sum nyame wo Ghana ma papa kura ka kire me se na nyame som no mintimi ntana bruchiri sum nyame ene me ne papa yi bebre o ka so ma me mma no papa hu na mane amane de papa na hu bi o me nsa no ma me nyina ntwa ntro Uba Ghana year ben. Me ba Ghana 2019. 2019. Me ba chai. Ada no went me ansan yanko. Mampa cho me ba ha manko biem na ne se ase me ba ha no na me didwa. Na edwa no me de liquid soaps ni ade ba ya na me ya na me ton. Ti ase me be hu se me tena ha kra na dance me kwa kotena buchu amesa akofa sa trauma ni mu de. Ho na ye de adwuma buchu ho. Me ba cho man start adwuma bia wo aban krata so but me anka say na me wo aside adwuma na wo ye alright na nko krata to buy na wo ton liquid soap e wo Ghana ha eti me emu na me de start aduane no ebe wona na me de start aduane no me too free me kotena macro ho na mete ti macro ho na nsuo bi toy ema ne be fa me niema ne mayi nyina akoe sata na mekọ sofo akwese ewa asori e wona na mekọ na nsuo bi toy be twi me niema nyina nti na me pedan ahan ena ya asori panyi ba ko kirem se adwoso na damfo bi fie ti wona mekọ tenae ti mekọ tenae na adwoso do na so obi ani me wo ho e wona mekọ start aduane noa me chi bayire na me no amo kan ho sa nkakra sa na msa di share abrantie bi wo ti eja me ne namu obi a wo wakra papa se wo ba Ghana aba besum nyame wo bedu Ghana wo share abrantie bi mamba cha be e wo nyame som kwan so half years nyimna e na wo share abrantie no wen me ba cho ho wo ne da so ho ba cho de bi ono so magyae me ba cha de ne se amagyae mamba cho sembebe nsembe ya de na esi wo ne sa abrantie ne ntem mamba cho me obi a me note a de obeka kire me se akua me mpe no eno na me enti utimi kire me se akua bi a me mpese se bi a ono no kan se ompe den de mi hu ni se
like say bia wo ne mema be di agro na say nti be ma ne so on pe mema agro so stubborn o say no ana me o da bi manye wo say meba o say twen wo say de wo media me no wotia de obeka se wo mpe eno na meye wo statement o me se wo ne metia mpacho ne me mano ne fo me wo ne metia de obeka se wo mpe no me mfanye nti de na abrante no de ye na mujaye manya ne hwe ona na de masem ha me mi so search na ko ba ko fire aba be ye me etimi ye di tina ho ama ne de masem ni duri eye me a ba bia no okeka makoma ko no na to say atu depressed na ano den mame ma na oni ni jaye mpachan enam so na e ma me ne ntem oni ni jaye wansan ko fa be ma foforo me pacho me ni jaye no me ko fa be ma foforo enti obi a wakra wo papa makuya say dada me elder me ko Ghana akosum nyame elder me ko Ghana akosum nyame uba Ghana from 2019 bepem ne no emema dodo sen no afa pacho mienu pachan de otosu mienu moda so ho pacho debi eno so magyae denisi ye me pacho ono nso so like ekoye se me kopie Jacobu me lady bia nam ne no wojo so ofa me se ni nwia eti ahokyere ni mu no na me de to na nim se sister isi a onwia me wonkyere mi because no wojo so no anya nipa de me boa na kakra ata na me ye adwuma no wo de ko wani me bre ni ntima ma ono nso eye se me mbra Jacobu na me galamse enti wo ko pie Jacobu wo hia bema de na si wo no ono nso ntamu amogyae ono nso so de na koye ebro ade a enya abufuo na aye because na ohun se me ni ba bia akọ ohun se obumi o ye me de kra na me nya ba bia anko ade no onom nsa me pa cho offer drugs no onom chamo ene so osan hye me pa cho read dem an so onom bi ntina offer tramo ba chan na wa nom nsa ka ho me pa chan ene o hwiri si so delay man so pepa eno ne nsa o pepa nti ene onum wie na o hwiri si so me pa cho wa no makọ wa mamene na anada den obi a ne tifie no kwa na meka se den na o pese o ka kire o papa me bre ne ko na mpa cho so ti menka se ne meka no waso abnan kroma eye me pa wa cho ma eda papa mi disimo so me sira mo papa cho mame na bonam dan na on fa nche me o san ka me mata no se on san me fa won ko Germany anasa obetena Ghana ha no asende uska Semi papa, the coin of the first one. Hello, elder. Good morning. Hello, elder. Good morning. 96 points. Bemena, me bacha pombo kodie. Nyankopon adom elder. Na mami ni mi fanchia we ma presim. Mpacho mo mehwe was on timinka nti mo mehwe ma me yie mesrɛ mo a elder presimo Lawson FM 96.3 Mfa elder pacho timinka aha elder me si praise him hello elder me dem me te won kan na mpa chote me nkan yeah hello me ba chote me nkan hello Dante. Nti abusuya mesrɛ mo producers monfa line enfrɛ no na sɛde yenya no na no pa producer friend no se okwa adwuma yenya kwan ne nkasa nyame aye adom yenya na producer monkate mfiri amfa phone monto credit nguso friend 10 mampacho dembese mkache me papa ne say papa me di nyame di show like
uda already ya kase papa da already chire emma uje ni nyina bi umami akonya bebre wa abrabonim school so ahodo a mekọ ye nyina da papa midimi nkowe na de mekọ unkowe no abetua papa na me kan se mesro meni wa ni ye ma fa ni de ni bu ama o se ja ma fa ni de ni bu ama o se ja se the bible kano ma fa se ni de na ama o na da isi abia medru ni de e ka se nka makama no adru so me Lawson TV da bia me tie ma me from poma ma me esem de ma so ma be to o mani no mo no akasa ma me no ma po a chow wo me mobo biem ko me bre nada. Hello elder. Hello madam. Aha fedie em say atotomba chote me nkan ye Ani ba jam te onka me da se bebre elder ye frame ma me frame poma high Lawson TV kumase na oba ma akua ene de na asema ba beto ye nim elder ma akua asema wo kanyina ne se wone wo enim kurobo bia wo ye naja nimpon na ode chawpa ene abesi ye so se boni bia wode aye wo wiase mu ha sei yempa wo chaw na yese akokọ ba tan wotia ba na so wonkomu ba ne fa ne bone che no enu nti na elder wadama anopai yafreo. okay ayi bani dia media chene dada o se me hwe me nyankopon amesu nani bawura di Yesu Kristo dim se me panche me bana de bia da ni wa me ikoto bom fire ami mo ma kwedi because when we say baby it will take the grace of God me the minyan sam and what dey me money mo nyina ye eti me dia so dey sam kata me na me ba no aya say aya na etro but aya wo mu ni se onu mo mpesa me be fa no ba sa wo ndi so dey no mami sam kata mo sa wo dey na etro Elder mpacho jina so unua elder chiao elder bijaya semwe ma o praise the Lord. Hallelujah. Minim say radio adom ho ye pa adomniti aya me de wa asema wo kan ye no say oba no wo de ne mfom so ache no sane a wo gina radio asem so aka se ukoko to dwa ni mu mpa wo bom pa ya wo kai obei ye da se wo sa kwan no na yebekọ ne wakasa na yakoso asrewo akwala ne nsama wo kan ha no ye nyina yete ayebuafo nanso sania wan kasa wo firi mu se wo de ache na wo bompaye ma obei ze ze oyo ba de sefo ene ma pa no agya akosai no wase ne nyina awie ama ne empra kwa aduane no wodie sane ya menu awunim wonyame asem mu no enti oba de sefo no ena asa aba enti agya ye beye ne den awase ya gi ye beye na wadawro ma ekwa bia obefa so a obetumi aboa obey say agya no agya wutumi boa no because wasam kura wo kan ye no me aye me dabro so sa me ba no ne mfom so me di ache no Yesu nti me di ache no wadaw ma kakra betumi aka no Elder yeboa elder yeboa me de meka to me papa elder Frempon na sem so ne say yese achia na emui minim se ye wo ways and means bia obetimi afa so e de aboa obey empo senye kọ na abesa de na kọ Germany hompo na so be han dan e wo Ghana ha ba bi di aboa no aboni dwetire bi ama na nya ne nsa e de akona no ena wo ka say elder me ka asema ebe yo nwa wenura me na me pe ba bi e ma ma akua dae ma me ka asem we me na me pe ba bi e ma ma akua da nra oba na mapon ne niam abobo ne ho adan a be ma wone ne tie no tramo be ma otisi ne so a abiridi abrada elder wo buru na enya asem kete oba de sefo wasan aba elder kwa be na be fa so ebetimi aboa no me fa so omufie wo ija
omufie me be ye da bi ma omo in one room or the more be na tip or the more be na tip ti be an ko betra de ke Papa. 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 Papa, me did this show, and I made the American time and a collaboration, and I had a crowd at the kind of dynamite that I miss so. Me did this show, maybe I do not know me. Papa, so woman, me have been there. We are going to come up pay for I am a nice. Papa, go here, Papa, I am watching the suggestion. I love it. So, Munim, me Ghana, me be 3 months. On who me that? One is my brother. Yeah, me Ghana, me 3 months. On who me? Until me me fire. The bedura. Answer what is my Ghana. Why? Elder, your boy, me tie kasa, me timi hu ye die bi because obano we disappointed big time. We disappointed big time. Kawanu tum, yedi. Aprosan me ensa. Stop. Would you too? Ana die too. Azala die too. Me dey Elder boy, me ma won kasa bebre. Me pese me tu me nan esi asem we so because me tie o kasa ya udie e wo wakomam. Elder, me ba cho me sa no wakasa biem. Why? Oba frem poma, me sa no wakasa biem. Why? Medamas nyamishira mopa. Medase. And when I make up you say so frequently ya this one ne manu mom no go obetimi ejina so obetimi ba buchi because me dey was me no ayi no me kwa ba mu Elder Matinti unim abrochire nhyehyeye ne kwan e be fa so ways and means no membese e be kan wo afidie so enti kwan a ye betimi afa minim say with your guidelines ni ade no ye betimi aboa ma akua why your patro Martin Elder Radin Shirao medase my Lydia mame I say ma ye pete mi hunu asam kra men kan kire ye elder nyame nhira no me dikan ehira no pa se wa kire nyame som wa kire paniyo wa kire se oye nyame som ni ampa na awre ya wote he die wudi nachi se bementi se wo ma me afrim so no nyese ye beka ama no akwa ye ya ba enam so eti ne atwe ho kwasi maame no ho no siesie no ho se wakuna siesie no ho sebi maame kan kire ma numbi ne ma ya yesi so se edie no enko ba bia o bobra si ye wo papa ye wo ye wo papa no maame aye wo ye wo bi nya ni sei yo akua obi nya ni sei usani e be fa awokoye wa wanu masem wo so papa de wasi ye school a wo se mimpewe no de we ko hwan na nya ne sa be se ko hwe de ba bia bi no muda ena waje wani so na mom anya futuo ma wutire ye so de aba afisem so hwe de sese akosi wo papa se ma me frempo ma amfre no ye nim se awrade adom bibia be ye na ena no enko ba bia waje wani so your friend say alatani no di enkwa no ye wo sabi ma ene kura na medwin ba bia ene so obeda enra ba bia me ma ne dai ene onya sa opportunity no eti ne sa adwen ho bia wa abrochire na ne bag ebobɔ ne ho what mobo wutu wonya mobo ebobɔ ne ho ba bema so ahunu papa wo ko ba asantini di alatani fa ho I don't cry the Kenya day, mammy. I know the Anya day, but my mother said, be a sad, no, wow. My brother, so. Ebusia for me do biase so jebe ma ye kuhwe video no e ba ye asemwe mitie mu nsem no na mewe aho ankasa we enye futu sem kese e ma youth no enye be me bia na be ba wa bra bom na obe wa dwinse obe gina atumama wapo obusuafo enam be masunti no ye maame anase ye sister yi eye niye bi e de kire ne papa ono aka ye oso ya ade bi a na enye so ye den ohye
etimi ka kyerɛ ne papa sɛ obenu ne ho sɛ ɔde ne krataa yɛ den ɛyɛ nyama yɛ den ɛde maa no o papa wa ble wo ho esan se wo hu se bema wei na mepɛ sɛ me ne tena bema wei na me hwe obetimi ayɛ me ho ade obetimi ni mi atena yie nti no otimi ayɛ ne ye wei de akyerɛ wo papa wo ba asase wei so a wa hwew tiri modadie uji bi ankasa na bema nti no wa ya de wi e de akyerɛ papa eye mekwa na me papa na ebeye me ye busiafo papa no die ya odie bi ye de ehye ne mu nanso bibie ni asase we so a untimi nya wadwen se wo kama asumdwe ntimi emmada bibia no ye ka ho asɛm a asumdwe timi ye de etimi ba papa no hwɛ na ɔde bɔne no akyɛ ne ba no nanso aka sɛ ye betena se na ye papa na ye de edi nkomo na papa na ye de ate ne ho ase ma wasan so agye ne baba na ye de atomu biom because eya sɛ me ba ma wo aba asase we so akɔkɔ ama kɔkɔ wo just a seconds bema dontin so the bema ba make a chance say me like jame ma wale bema wintino mama just a seconds atete me no ntema ma wetimi akansem etimi aye ne ye bi e de tia me tebusia se na MFK e kan e disia papa ne se MFK bia on frɛ no na o mo set issue me de me mpa bone se on be set issue no amobie etimi aye de etimi aten ho ase esre ye mama no ade a obeye ama bema no enye bema beble na na betimi aye ade a opese wo ye mo obi wo ho de ukotie ne busuafo na ne busuafo se oba wo mema no mema nwale no king onye na adwen because ohun ne se embe na musunti no obepo ne busuafo mama ne de yenya kan ya ena da ena ma uma me nwale na ende unhu mi biom ena ekofa he kosi he ye mama no mfintu mo hofo so pebema na hudewi a onu wawofo be kasa hudewi a obesi fa defe omo adada omo amomo agi bema na yede atum na nsumenya wa adwense obe kasa etia wawofo nti mfintu ye hofo givni ebe guso di story bi echi bibi bi ebe fi echi e dia ba bi ebusia me di ebe ba be somo aha eguso aye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho keche mami esi anything eni meeting ebe sanso edi hyiemu e wa ha biom ebusia